نداء الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, mga katautay manghuransin kami hatiranan wasting kasanglit iwan kapudji pa Allah subhanahu wa ta'ala suway masi-masi in panukbalisin kita niyo pasipagsarang sukul patuhan Rabbul Alamin amuin masi-masi in kita niyo alhamdulillah halawm ni'mat sin Tuhan Rabbul Alamin biwusan na mayan pangumuran alhamdulillah sarta halom kusog iwan kaya amuin mapakay mausal na to indeng mga ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala kaya nugahara niya kato niyo paparkala hikasung sin ulong iwan rida sin Allah ta'ala kato niyo katan. Mahuli mga katotay manghuran haara ma Islam, salam kasila sa singkami kaniyo amunyan kamubihayaon di majaka programa singkitan yuri Hanidaul Islam teng namayan mga katotay manghuran amunyan jimajaga laung ta live Facebook sibuda amunyan kamubiaon hadaira sambuangan lapay na ingkatan simbinaywayan sampay pagwa hula amuin jimajaga sin programa sin Hanidaul Islam sa kahaba maabot in waktu ipagdirihil pangadjian kingatan sin kami bukod na jariha laung tahula Pilipinas sampay pagwa hula in mga katotay manghuran alhamdulillah mangmayan sila sin Allah ta'ala dihilan na mayan sub iwan baya magibadat patuhan Rabbul Alamin yan sila minsan ingkaunan nila laung ta maguntas tawid haliw hula sa kahaba maaunin pagpangadji diha laung tatampat mulya ini na yan sila simusugpat kamo laung tatiranan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala mangmayan piagbarakat sin Allah ta'ala in waktu singkitan niyo mga katotay manghuran haagam Islam. Demikian niya ray sabi mga katotay manghuran amunyan kamubihayaon laung ta simusugpat laway ring ha mother frequency sin Thunder Bravo atiranan ICOM sibudayan kamuha kapupuan iban sina kagimbagan lapay na inyari hadaira sambuangan amuin lang ta nagbo-monitor kamo laway ring ha ICOM salam kasila sa sing kami kanyukatan mga kaltimuran ha agama Islam jari niya mga palangguan ha pag-iman ding ha mga bisarahon singkitan yung haruman ini insyaallah subhanahu wa ta'ala ding ha mamani iti waktu amunain pagpantun kaanakan paghapal sin Quran mahamulya ding ha mga bisaraw singkitan niyo in uno na mayan in laung ta kakahinang
bang nato mahinang imaparkala ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bilang bulan sang hakaanakan sing kita niyo supaya in sila mangdihili halga sin Quran mahamulya kallam sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tumtumon na to mga katotemuran na agama Islam in mga kaanakan sing kita niyo inini'mat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yabaita si mga ulama, al-awladu ni'matun min Allah subhanahu wa ta'ala. In mga kaanakan, in yan ni'mat dengan Allah subhanahu wa ta'ala wa nahnu mas'ulun anhum. Pagka iniyan ni'mat sin Allah ta'ala dihil yanughara akato niyo katan nga sabyad to in kita niyo kamaasan sing kaanakan mas'ulun anhum aasubuhon kita niyo sin mahasud si Allah haadlaw ka na kana tungod pagkaanakan sing kita niyo amuin bilang ni'mat dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asubuhon kita niyo mga katotemuran ha agama Islam sin mahasud si Allah tungod pagkaanakan nato. Uno, yayupot nato in kaanakan nato sin pag-ayupot nagkaamo haaturan kawayan sin Allah subhanahu wa ta'ala atawakan nagpasad kita niyo hakaanakan nato sampay wala jimatu pamarayaw in kabuhi nila sarta nahinang maaptabya jaluhaka halom sin kauman sabsin wala mo siya piyantun inyad tukatan pangasuwon kato hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyatarang sin mahasud si Allah Al-Quran mahamulya parmasintuhan Rabbul Alamin thumma latus'alunna yawma idhin anin na'im. Mahuli lang sin mahasud si Allah tantu asubuhon na tuod kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala tantu in kamo yan maasubura haadlaw kana daing ha mga ni'mat amo in kianug hara kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. So daing ha mga ni'mat mga katutay muran ha agama Islam amo na in kaanakan. In kaanakan sing kita niyo ni'mat ding ha Tuhan Rabbul Alamin dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Agato niyo katan. Sampay biyayta si mga ulama law na ala-auladu zinatul hayatid dunya. In kaanakan law na inyan pangari-ngari sin kabuhi tari halawman sin dunya ini. Kasaddapan sin pangatod. Kakuyakan sin pangatayan sin kamaasan bang aon anak nila. Karena inyan zinatul hayatid dunya. Pangari-ngari. Di halaw man sin dunya yan ughara sin Allah ta'ala bilang kasaddapan sarta kakuyakan sin pangatod iwan pangatayan sin tiap-tiap maas amuin yan ugharaan anak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahinang siya parmata sin pangatod kakuyakan sin pangatayan law sin mga ulama liman ahsana tarbiyatahu. Kaisiyo na amo in nagparayaw sin pagtarbiya, pagpantun, pagbaot hakaanakan nila. Mahinang yadto kakuyakan tariha dun yung kaanakan ta. In syarat niya, bang piyarayaw mo, in pagtarbiya mo, in pagpantun mo, pagbaot mo, hama kaanakan mo. Mahinang siya, kakuyakan sin pangatayan. Hikakanap sin kasanyangan mo ni haloman sin dunya ini. Apabila in anak mo na pantun mo, paamo in bautan na kaamo hakabayaan sin Allah ta'ala ha pagbaot piya sampay kay mo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahum pin nafsil waqti fitnatun wa aduwun.
Demikian ingkaanakan ini bukun hadja pangari-ngari sing kita niyo di hanunnya akabuhian dunya. Demikian lang si mga ulama ini fitnatun wa aduun. Fitnah partandasan dengan Tuhan Rabbul Alamin ujian katu niyo ingkaanakan nato wa aduun. Demikian ingkaanakan nato mahinang nato kuntara. Mahinang fitnah hakamaasan mahinang kuntara singkamaasan ingkaanakan apabila ingkaanakan kaya pasaran wala nabaut habautan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piyatarang sin Tuhan Rabbul Alamin bilang paghubaya-hubaya kato niyo katan mga palanggon na agama Islam supaya ing kita niyo magpasada kaanakan nato. Supaya maaun in kabuga pakatayan nato, hindi kita niyo magpasad kaanakan nato. Insubay nato in kaanakan nato, tarbiyahon marayaw, bautun marayaw hasupaya di nato mahinang kuntara di namayan hadunya labi luba kuntara haadlaw kana. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala panawag-tawag niya mga bariman. Ya ayyuhalladina amanu o kamu mga bariman amu ini inbanda sin Allah subhanahu wa ta'ala piyahati kita niyo mga bariman inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum. Ingatan niyo lang sin Allah subhanahu wa ta'ala mga bariman sa bundal tuod aun ding hamaka asawahan niyo iban ding hamaka anakan niyo aduwan lakum mahinang niyo kuntara kuntarasin kamu dito haadlaw kana in mga kaanakan niyo iban sin kaasawahan niyo. Amo yan imbaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. So lang sin Allah ta'ala pahdaruhum iwot halli tuod kamu kanila. Anib kamu kanila karna dahil hakaanakan niyo dahil hakaasawahan niyo kuntarasin kamu haadlaw kana. Amo yan to mga palangguan sin kami agama Islam. Bangdi na to matarbiya in kaanakan na to lapay na yung kaasawahan na to. Sin pagtarbiya, kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukuntuan, ba't hikasan niyang kay mo, ing kaanakan niyo, iban sin kaasawahan niyo, sa mahinang, ikamudarat ka niyo, kabutulan ka niyo di hadunya, labiluwa kabutulan haadlaw ka na apabila wala niyo napantun nabaut, habautan kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Matarang in parman sin Allah ta'ala biasa na tuhayin doon, sin aun day hakaanakan na to, kaasawahan na to, bilang kuntarasin kita niyo, pasasin, wala na to sila nabaut kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdaruhum, halli kamu kanilalang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naman jari, patung tobiyado sin Allah ta'ala kato niyo mga palangon na agama Islam in suwaytod kita ni magpasad labi duwa ka anakan sing kita niyo sabab na amuyan in kamudara tanda kula apabila in kaanakan nato di nato mapantun sambat sin bahasa imbes na long na hikakuyag niyo hikasanyang niyo arakala mahinang patuwi hikabutol kaniyo mahinang sababan di niyo hikadawhat sin kasanyangan di hadunya labi lawahadlaw kana pasal sin kaanakan niyo. So manjari mga katotoy mo nga agama Islam magbaot kita niyo kaanakan nato. Baoton nato mula sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insuway nato sila papahamon sin panghindo sin agama Islam. Suway na to sila hinduan
sin padduman sin agama amuning Quran mahamulya. Hipahapal na to kanila in Quran mahamulya. Hipahati in makna in kamaksuran sin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hinduan na to sila sin pag-agama labiluwa amuna in panghindo sin Quran mahamulya. Karena in Quran mga katutimur hakama Islam amo yan in masdarul awwal. Puunan panagnaan padduman sin kita niyo pag-agama. Hangkan na bang kita ni magbauta kaanakan na to muna suway hiisukta in Quran mahamulya palaom bigi pangatayan sin kaanakan na to. Sabab na biya na sinari mga katutimur na agama Islam kawajiban niya to sin tiap-tiap maas in suway niya hinduan in kaanakan nila sin Quran mahamulya. Ang yung katumtuman, hamasa sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Aon ding mga hamasa sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ambuk ama sin bata-bata. Miyadto kan Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Hantang biya nag-complain siya tungod pa anak niya. Inanak niya long na ya Amirul Mukminin, inanak ko di long na mag-addat ka ko. Wayroon pagbartabat ka ko. In anak ko, di pagkaarihan, bang ko pa tindogon limingkod, bang ko palingkuron timindog. Amuyad to mga palangon ha agama Islam, in complain niya. Masabihan to report niya kan Amirul Mukminin, Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, inanak niya supaya mapatawag sa arta kahinduan. Nalaw si Amirul Mukminin, pakari along na yung anak mo. Pagkari ang anak mo, asubuhon tabang mayta, sabab na malaggo sayad, kangian, apabila in anak di magmartabat parwa maas niya. Apo bis sa laro na yung anak niya, haalupan hi Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Long sin Amirul Mukminin long nauto, yarihi ama mo, antang nag-complain marika ko, nagreklamo, tungod mo, ba't kunoin ikaw, ri na kao magkahagad pagarihan niya. Kaya ngatan mo rakalaw na sin aon kapatot hiyama mo kay mo, insuway mo hirihil in kapatot niya mon kay mo. Pagka nasabot sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu in kapatot sin ama mon pa anak nakaasubo in bata-bata lang na ya Amir al-Mu'minin pagka nasabot mo in kapatot hiyama marikako in pangasubo ko isab uno aon dava isab kapatot sin ako mong kanama ko law sin Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu law nabang aon kapatot sinama mo mon kay mo damikyan in ikaw anak aon kapatot kanama mo. Nalaw na mabaya ako kahatihan ko habiyayaon. Yari nag-aalop hi ama ko. Bang uno bahain kapatot sin ako maun kan ama ko. Nalaw sin Amir al-Mu'minin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu panagnaan law na kapatot hi sin ikaw kan ama mo. In subayhi dihil hi ama mo kay mo bilang kapatot mo ini. Panagnaan in subay niya kaw lawagan ina sarayaw-rayaw hari pakaw lumahil paluman sin dunya ini. Lawakan niya kaw sin ina sarayaw-rayaw. Hari pakaw hibugsak pasikahan suway hi ama mo lumawag sin lupa pagtanuman sin binhi niya supaya tumubo marayaw in binhi apabila lupa marayaw in kapag tanuman. Amo yati panagnaan law na kapatut mo kan ama mo. Hikarwa kapatut law na insuway kaw nganan hi ama mo singan sarayaw-rayaw paglahil mo padunya ini. Pian kaw hi ama mo singan sarayaw-rayaw amon ngan bukon hikaudyo-udyo kay mo sin pagkahimo ngan bukon mangiin meaning sin ngan ato sin makna sin ngan mo.
Laan niya kau sin ngan sa rayaw-rayaw, amon di hikasipog mo di halaw man sin dunya, labi luwahad law ka na. Karna inhipagngan kay mo di hadunya, in pagtag kay mo ri hadunya, biya dahadin pagtag kay mo adlaw ka na. Hikatulong na kapatututo, sin ikaw kan ama mo, in suwaylong na hari pagkaw makaingat sin uno-uno na pangadji halaw man sin dunya ini, in panagnaan suway kaingatan mo, ihido kay mo sin maas mo labiluwahi ama mo, amo na in suway kaulong na maingat basa sin Quran mahamulya. In suway ko magkahapal, daing mga ayat atau kan surah halom sin Quran mahamulya. Amo yadto in kapatut sin ikaw kan ama mo. Wala pa na o si Amir al-Mu'minin law sin bata-bata, subur-subur na siya, law na Amir al-Mu'minin, hakatan sin tu na sabot mo yadto na kaina, wayro misan habuok daing hatuyad to, kya tukbal kako hiyama ko bilang kapatut kumon kaniya. Wala niya kulong na liyaran sin ina sa rayaw-rayaw. In ina kulong na liawag niya hakakidkiran hadja, amoy in iyasawa niya, way minsan pangirab tungod pag-agama, iwan way pag-agama pa Allah subhanahu wa ta'ala, hanggang sa gimuwa ako, limahil ako pa dunya ini, way magtarbiya ka ako, sin pagtarbiya kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ni ina ko, hakid-kid, kiyawakan niya, sampai jimatuin paghambuok niya, paghambuok nila, amunain long time bunga ako na. Sa ina kulong na, kabalikan ko, bukon biyasin, ina nasabot mo ka ina. Damikyan long na, tungod pangan, dihilan niya ako singan sa lumi-lumi, na hinang sababan, giura-gura na ako sin pagkahikumano siya, sa ingan kungan, o udyoon, halom sin kauman. Amo ito mga katutimor hakam Islam, in sambong sin bata-bata, kan Amir al-Mu'minin, Umar ibn Khattab. Damikyan long na, sampay pawihaon, subul ballog-ballugan na ako, biya na hinilong ni pangumulan ko, nasubol na sadya ako long na minsan ang buok alip tabiyayawan. Minsan ang buok sura halam sing Quran mahamulya, wayron minsan ma-memorize ko, karna wala ako kya hinduan, ama ko yan minsan batang alip. Amuyad to mga katoy mo raama Islam, in kapatut, sin anak, maun pamaas. Wala niya kya tukbal kako, in tuyad to, bilang kapatut kumon kaniya. Nahawag tuyad to mga katutibor hakam Islam, instead na in pag-amahan si Amir al-Mu'minin, amoy bata-bata karna di magadat haruamaas niya, bintong sin Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, in pag-ama, in pag-sermon, maun pa-ama. Bathangkan datuin anak mo, nabiyahayan, di na magmartabat kay mo, sabab tuy wala mo dihil ing kapatut niya, maun kay mo. Wala mo dihil ing kapatut niya, ing kapatut mo, kapatut niya mon kay mo, amo in mapatut mo hirihil mon kaniya. Amo yad to mga katutimor na agama Islam, ang bangin ikaw, yakaw maas, di mo hirihil ing kapatut sin anak mo, mahinang mo kuntara haadlaw ka na kanay nanak mo. Sabmay ta ikaw in, asuwuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungod pagkaanakan. Nasabi ito mga katutimor na agama Islam, suway na to, tarbiyahon ng anak na to. Muna-muna hinduan ta singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hido na to, in Quran mahamon liha kaanakan na to, bangaon sa rapat, mapangadji nila, mahapal nila, kaingatan nila, in kamaksuran singkalam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipahati, hakaanakan. Karna in Quran mahamon liha, lang sin Allah subhanahu wa ta'ala,
inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Hangkan amo ini panagnaan ihindo tapakaanakan nato sablong sinallahu ta'ala sa bunda ring Quran maha mulia yahdi lillati hiya aqwam manghidayat mamandui maun pakaamuhan sin pagtuhan sin pangaddatan sa rayaw-rayaw. Amo yadto imbayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sarta ing Quran maha mulia hipagpakuyag ha mga bariman amuin mga sila nag-amal salih pakuyagun sila sin Quran maha mulia anna lahum ajran kabira sin munnal tuod aon partung basan sin Allah ta'ala kanila hirihil sin Allah ta'ala kanila hapag amal nila salih ajran kabira tumbas sa lagu-lagu deng hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyad tuin lingkat sin pamando sin Quran maha mulia hangkan na subay tay pagtarbiyah ka anakan ta. Sabiin Quran maha mulia mangdahi ka tu maun paparkala kaamuhan sin pag-iman sa wasa ko Tuhan Rabbul Alamin. Amuyad tu mga katotay mo nga agama Islam. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Demikian in Quran maha mulia insiya ini ayat katarangan fi suduril ladina utul ilm yaun halawm sindaghal sin mga sila utul ilm kianugharan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ini subay tahi isok pabigi pangatayan nila sab katarangan bayinat sa lagu-lagu nga Tuhan Rabbul Alamin. Bang in Quran mahamul ya halom daghal sin kaanakan na to katarangan dakula sin pagtawag ko utul ilm nga sila kianugharan ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Narain ha mga kaari na to magpanton kanila hasupaya nila mahapal in Quran sarta kabulan sangan sila magtuyo maghapal sin Quran law sin mga ulama panagnaan an takuna lahum qudwatan hasanah. Panagnaan kaagi na tumagpanto na kaanakan na to suway muna law si mga ulama an takuna lahum qudwatan hasanah. Suway in ikaw ama atawakan ina mahinang kau suntuan sa rayaw-rayaw kanila hakaanakan mo. Hati niya tayo mangudaa ka ma Islam, bang mo siya hinduan sing Quran, suwe mula ini ikaw, nakaingat day sab ko sing Quran mahamulya. Napangadji mo ing Quran, nahapal mo ing Quran, kaya hati haming kamaksuran sing Quran, ampa mo hipagtarbiya pakaanakan mo. Malago in effect tayo mangudaa ka ma Islam, bang kau nang Hindu hakaanakan mo, amo in iya ang gautaan mo in Hindu mo. Uno-uno na bang kau nagpantun ha anak mo, uno-uno na pagbas sa Quran, pagsambahayang, pagpuasa ha Ramadan, suway mo na ikaw insuntuan sin kaanakan mo. Kaya kikita mo, piyaradagmus mo agin hawawaran mo, ikaw nagtataat po Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkaw mangdaag ka ni papagsambahayangon mo, suway siguradohon mo, ikaw nagsasambahayang na sa 5 wakto. Sabyadiin magkahagadiin anak mo, papagsambahayangon mo, sinin ikaw magsasambahayang. Antakuna lahum kudwatan hasana in panagnaan in suway ko mahinang kudwatun hasana ay kudwatun saliha suntuan sa rew-rew sing kaanakan. Amo yadto kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala bang ko magpantun amo yadto in laumta sa rew-rew amo in mangko nagpantun hakaanakan mo effective in biyayad to aturan ataw kandahan kaari mo magpantun bang di maragbo sa ginhawaran mo in pagbaot mo hakaanakan mo. Apo bisara suway ko maingat basta Quran yakaw ama yakaw ina. Suway kaw nakakahapal sing Quran. Ang pamuy sabin anak mo tarbiyahon papaghapalon sing Quran mahamulya. Sabab na magsupa maini ko mangdaag ko sin wala mo na hinang arakala
Di ikaw kaharon sin anak. Minsan lang na ikaw ama, ikaw ina. Minsan ang buksura, wala na memorize mo. Ako pa isab. Biyariin ba lang na yung kahapal ko sing Quran, minsan ikaw, minsan ko magkahapal sa Suratul Fatiha. So malagbo mga katibang hakam Islam, ay dakula yadto, akato kamaasan, bangin anak ta, pantunon ta, sinin kita sabway panabot, tungod pa Quran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo yan mga palangon hakam Islam. Kun awwala ma yuridu bi auladika ma yakunu. Pauna ing ginhawaran mo panagnaan. Amuin ununin kabayaan mo jumatuha anak mo, suway mo na ikaw inakahinang kaniya. Daakon mo in anak mo magpuasa sa Ramadan, suway panagnaan ikaw in himinang sin pagpuasa. Daakon mo in anak mo magsambahayang damikyan, suway ikaw muna sumambahayang. Suway ka mahinang suntuan sin kaanakan mo. Kita niyo ba mga tayo mo daaka may Islam, in effect, bangin ikaw nagparagbos, sin pamando, sin Quran, mahamul yagin hawawaran mo. Atawakan, piararagbos bin aga marunong hawawaran mo, amo pakain mang daak dakaw pa anak mo. Minsan di, hakita hian sin anak mo. Hariyumog sin anak mo in ikaw, dahil hamang hafidul Quran, ato rin hamang nagtatag-ipon pa Allah Ta'ala, in anak mo, insya Allah Ta'ala, makadda, umupi, biyasing kakahinang mo. Di nakaw kasigpitan, magtarbiya kaniya. Sabki kita ikakahinang mo, magad na hadja simingod in kaanakan mo, kay mo, karna amon kita kay mo dumadlaw, nagruruko, nagsusulod ko po Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ay, bata-bata, yan pa mga 2 tahon inumul yaon, 2 tahon inumul. Bangin ama nila, inina nila, kakita nila sumambahayang, minsan tabiya yaw naghuhubo, way minsan sanyawa, dumaig haray ama niya, bang ama niya sumujud daysab. Bang ama niya lumingkod, rumuko da. Makad kan ama niya magsambahayang. Karna man kita, harwa maas niya. Uno-uno na yung kakitaan sin maas, ay sin anak hamaas, amurayad tuin upihan singuran sin anak. Hangkan na yakaw ama, yakaw ina, suway paaw no mong ginahawawaran mo bilang suntuan sa raw sing kaanakan mo. Daakon mo yung anak mo papangadyo, ikaw sabi ko nangadji. Amo yan mga katotay mo na agama Islam in long ta sa rayaw-rayaw panagnaan ding hamapagpantun kang anakan. Hikaruwa mga palanggon ha agama Islam, long ta amo in kaari na itong magpanto sa kaanakan na ito supaya suwan maghapal sin Quran. Lang si mga ulama dahil mga strategy ini lang na i'tawhum al-jaida al-mansuma ma'al irtibat dhalika bil Quran. Dahil mga pagpantun ha anak mo supaya sumub siya maghapal sin Quran mahamul liya. Dihili niyo law si mga ulama al-jaija biya mga prize gift in kaanakan niyo so pama nakahapal siya suratul Fatiha in ari mo anak bang mo memorize yung suratul Fatiha pagtangbus mo hayan insyaallah ta'ala dihilan takaw biha ini amo inin prize dihil ko kay mo uno-uno na din ha mga amuin kasusuban sin anak mo, amo injari sin Sara, ipag hadiah ang anak mo, hadiahan mo siya, sa kahawa siya magka-memorize, sura, at tawakan hangkajud, sa kadua-jud, sin Quran mahamol niya. Supaya suwan siya, suwan ang pasuwan, tumuyo siya, maghapal sin Quran mahamol niya. Amo yan to, mga tayo, mga agama Islam, hindi ka mga ikarwa, hinangunta. Di lang tagif. So, pama masub siya, long tabiya mga panayaman, nabihan mo panayaman ng anak mo. Long mo uto atawa inda, bang mo in suratul Ikhlas may memorize, na promise ko kay mo, janji ko kay mo, bang mo yan mabalik, inin hirihil ko kay mo. Aming kasusuwan sin anak mo. Atawa lang mo anak, bang kaw makamemorize in suratul Baqarah, promisean mo,
Sa bangkaw tunay bangkaw mag-promise kaniya, bangkaw jumanji, tunayan janji mo. Sa pagtarbiyayad to, inayaw ka magputing pa anak mo. Bangaon janji mo kaniya, kakausan mo, tunayan janji mo. Karna, pagtarbiyay mo to kaniya. Sa bang wala mo tiyo na imparjanjian mo, arakala, himutingon ka sin anak mo. Laong nawat manjari tuwi magputing, sampay hiama, piputingan da ako. Manjari tuwi magpaborwa sin parjanjian, karna hiama, jimanji ka ako, bihan niya ako, bihay ni sa, wala datoy, putingan hiama. Pagtarbiya tayo mo da agama Islam, suway mo hipakita ha anak mo sininikaw, dahing hamanga himihinang muna-munasin parda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyad to, laong tain dahing hamanga pagtarbiya mo anak mo, dihilan mo siya price, dihilan mo unong nakasusuwan niya, apabila siya maka-memorize ng mga surah, sampay long tain siya tumuyo, maglugto, magbasa sing Quran, magapal sing Quran, sarta paglaggo niya, hiparealize mo na kaniya, sinbang ka nagbasa Quran, suway impuhungon mo karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukod suway on puhungon, na habata-bata, amon di pa siya magkasayong rayaw, biyayad to, strategy no sin mga ulama, indihilan mo siya, price, uno-uno, na hasupaya siya sumub, maghapal sin Quran mahamul niya. Amoyan mga katotay mukha na agama Islam, inding ha mga hikarwa na sabot sin mga ulama. Hikatu, strategy, hasupaya in anak mo, suban maghapal sin Quran mahamul niya. Law na itawhum al-masahif, dihilan mo sila masahif, mushaf, Quran. Bangaon Quran biyayan, doon kay mo, tawakon mo in anak mo, dihilan mo siya, long mo anak na yari ini suko mo to din, hirihil ko ini kay mo. Kay mo long mo in Quran ini, tartanto kay mo, amuin suko, pagbasahan mo. In maksud dihay nilaw si mga ulama, bang mo siya kyarihilan mushaf, yukaddiruna dhalik. Halgaan sin anak mo, in Quran dihil mo kaniya. Halgaan niya sin anak mo, karena dihil mo kaniya, long na inyo personal kako. Tartanto kako, Quran ko dihil kako hiyama ko, ayaran niya marayaw, salta basahon ang pabasahon niya. Amoyan to mga katotay mo na agama Islam, inding ha mga nasabot lang ta dahil ha mga sarayaw-rayaw, amuin hinangon mo. Damikyan dihay ni mga katotay mo na agama Islam, law si mga ulama, pagpantun hasupaya sumubin bata magapal sing Quran, ilhakuhum bil marakiz al-Qur'aniyah. Bangaon doon hakauman niyo biya nagbos Quranic Center pag yan mo. Aon paghahapan ng Quran, magpa-enroll mga bata-bata, aon kaguruhan nila rin magpahapal Quran. Bangaon sa rapat, i-enroll mo in anak mo, dahon mo madto pa amon paghahapal ang Quran, hakauman niyo hasupaya, mainganyo siya, ma-encourage siya kabulansangan, makita siya bata-bata pagkahinabya kaniya, nagbabasa Quran, suwan siya. Amuyad tuin ding ha mga strategy hinangusin kita supaya anak ta makahapal sing Quran mahamulya. Nabiyaon alhamdulillah di hadaira sambuangan bukun hatang buk dua in mga markaz tahfidul Quran. Mataon. Mampipi kita niyo tayo mga agama Islam, mga uno mabaya pasuro na anak mo na kamo na magtakin mga uno. Sabab amuyan inding ha mga strategy marayaw supaya ang kaanakan niyo. Bang di mo nakarhilan waktu tuod, amuin tarbiyahon, pahapalo sing Quran, na yatod niyo madto pa amuin lang ta Quranic Center, mga on sa rapat, enroll niyo, supaya inanak niyo magkahapal sing Quran, salta may nang hapid inshallah subhanahu wa ta'ala. Hinapusan mga katotay mo na agama Islam, dahil ha mga long ta pagtarbiyat, tahakanak ta supaya magkahapal sing Quran mahamulya, ang si mga ulama, utlu alayhim kasasal huffaz wa ahlil Quran. Bangaon sa rapat, dihili waktu, in kaanakan mo, basta haroon kanila, in kakissa-kissahan, sin mga huffaz,
nakahapal sin Quran mahamulya hamasa nakauna indayaw inlingkat sinjimatu kanila ha mga hafidul Quran huffazul Quran hamasa nakauna amuin malingkat inliawayan nila hikissa mo ha mga anak mo kissa mo mga sila amuin ahlul Quran mga tao nakapaham sin Quran mahamulya bang uning karayawan bang unuin kapaid dahan kyari dalam sin kauman hamasa nakauna uning karayaw sin mahinang hafiz sin mahinang alim hibayta madto kanila supaya in sila kabulansangan sarta amuin dumukot ha pangatayan nila ing kahalgaan sin Quran mahamulya. Mura-murahan mga palangwan ha agama Islam biya ragbos miyabot na in wakto sing kita niyo inshallah subhanahu wa ta'ala laong tabi mga mabaya ko paganapan sumakawa how po to di wakto sing kita niyo haot si magriban isya ati ko baha mamarahinayad to inding ha mga patumtum sin ako katok niyo katan amuin mga kamaasan sing kaanakan siwo-siwo kita niyo mga laong tamaas nakaanak kita niyo muna-munain piatumtuman ko ginhawawaran ko supaya matarbiya ko inanak ko sin pagtarbiya kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala lapain kita niyo katan mga palangon ha agama Islam mura-murahan amuin tarbilang kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ha mga ipon niya amuin nakahapal sing Quran sarta manglihilihal ka sing Quran mahamulya nasallallahu an yaj'alana min ahli al-Quran insyaallah subhanahu wa ta'ala mamaid kami ha lapal ka sila sa salam ka sila sa sing kami katan tiranan saplag pakataan sibu damayo masuok abutan sin suara matanugini wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين